voin hi kumsang ni som ni le pani June ni som le pathum thotran ni ania Rainbow Mizo channel clear tu jong jong te chibai ule India media lian takmai Z News in report unpack dan chuan Russian sipai ta chuan Severodonetsk satranga civil mi te an chua thaina turle khopui dang thrang thrang te na in kalpona ta na trangkai takmai Severodonetsk chevela luipui lian tak tak maya le ando ta chu nimin tlailom panga khan an bom darvekani tin Z News chuan voin chamalam pang khan report an pea Ukraine ramchunga indona mun pui berle Eastern Donbass indona Arab thak berna mun epicenter tia an soi hial chu Severodonetsk khopui hi ani tarang maya Russia in February ni somni le palia tranga Ukraine run tura thutluk na asiam nuwa khan tuna Severodonetsk khopui chunga in kana thlengmek hi epicenter tia soi hial ania chu indona rap thak tak mai le thisan chuana rap thak tak tak mai athlen na mun ani wangania Severodonetsk khopui chunga kotlaya ta chuan thisan halung zai zuya sipai tele civil mi te thisan chuak ana satema wangin kotlai ta chu thisanin ha bolani tin han soibok Z News sian an report dan chuan Severodonetsk khopui chunga indona rap thak tak mai thlengmek le street fighting lom tak tak mai thisan chuana rap thak tak tak thlentir thrin tu chu toplam ain zualam apan chomek zela Russian sipai ta chuan civil mi te thina rap thak tak tak mai atheng chung poin Ukraine ramchunga anthil tum jong jong ta chu a hlotlin malo chuan pakhat ma thak thleng antum lawani tin an report boka Severodonetsk khopui chunga hian kotlaya no pangkum som panhi chawa upa chu arwanga letranga achung ta poin kotlaya arwang turang chu indona anasat ema wangin boy somle balak po angam rilawa kotlaya thin haletrangani hetianga no pangthi na rap thak tak mai thalak khi adar tak chiam wangin khovelin an ngai vanjui talhea Severodonetsk khopui chunga civil mi ten torna rap thak tak tak mai an torte thina le liam tur tam tak mai anom ta chu khovel ramlian le thilti theite baka Polian tak tak ta chuan andulo zia lantirin Severodonetsk khopui chunga Russian sipai ta le Ukraine sipai ta street fighting lom tak mai chu an focus berle an mitfuk na ber anitani tin Z News hian an report telbok heno pangkum som panhia upa Severodonetsk kotlera thia letrang mai hi kotlai tulchara thisanin habol hu zai zui chungin a letranga Z News hian an report zeldan chuan no pangnun na chan hi ani chau hi ani lawa boy som lawa kotlaya arwang hi ale ranga wangin khovelin an ngai ven tamai zokani antibok Severodonetsk khopui chunga hian Russian sipai ta le Ukraine sipai ta street fighting lom takawangin no pangtam takta chuan liaman tura no pang engemazatin nunna anchan to boka Luhansk province regional governor Sarhi Haidai chuan tunthleng hian street by street fighting chu ala ommek zela kotlaya Russian sipai ta le Ukraine sipai ta hi anin kap renga Mariupol khopui le Kherson khopui te anga mipuiten antor dona wanga Severodonetsk khopui hi tolchua san Ukraine sipai ta chuan antum lo wangin Russian sipai ta nen hian tullaya in kanarap thak tak chu engtiklai poin atheng deu rang ani hetilai hian Business Insider in nizan dark wavela report anpek danin Russian President Vladimir Putin tana mirin om tak maile tual thattu tana ahman fautrin Wagner Group of Russian Missionaries tia ansai thin Paul jingami pakhat chu tha ani thu an reporta ama hi Russian sipai ten indona muna an mi man te thatturatana lo naya an chorthin ania kumsomli le palia upa Vladimir Andonov nin khovel media khrang ta chuan amhing ai ma hian the executioner tin ansai thina chu mi suat tu le mi thattu tina ani deu ber ome hemi chungchang hi The New York Post in han report dan chuan Andonov hi silai ka thiam tak mai nia Russia hian Libya ramchunga tele Syria ramchunga te indona muna sipai ten han mi man te thatturin Russian President Vladimir Putin hian halo roi to thrina metal panhi ngot mai Libya le Syria hian halo dong to bok ane media trend khatte chuan hepa hi mannaya thisan chua tura android thinani tin ansoya kumsang ni sompalia Russia in Ukraine harun tum khan Crimea chu aram chunga alorin luttoa mase khata khan mase Russian President Vladimir Putin do dal tu le Russia rorel na hnuaya omdu lo mitam tak ta chu man ania
khang mi te kha an ruang nen mulet ania khang jong jong thattu kha Antonov hi ni tin han soibok Business Insider lam hian report anpek jaldan chuan Antonov hi Vladimir Putin a thian thanai takmai ania tuntruma Russia in Ukraine arun mekna po hian indona hmuna mitang anman ta chu Russian sipai te hian engemuzat an thattoa Mashe khovel khriata sipai ta thaanga anlan tirlain Russian sipai ta hian an miman ta hi an thatlowa Antonov hian a thatani tin an soiboka civil mian niamo sipai po ni sela indona hmuna tranga Russian sipai ten anman to thitura andu ta chu hepa hian alo thatmia mi mai thrin ane hetiang taka minun rong tak maile mi thattu tia an soi hial hi Kharkiv region chunga indona rap thak tak mai athen lai khan juninga aronin herchuka khovela sniper lomle deadliest sniper tia an soi photrin Canadian sniper thiamle lar tak mai sniper wali khan metar janhi veljata hla tangin aka flumani tin report ania juni rukvela khan hepa hi athingayani ti Ukraine media rang ta chuan an reporta Mashe aka flum tu hi chiangkwang takin report anilowa Ukraine defender sniper ten anka plumani tin report ania Mashe khati hunlai khan Russian media zongjong ta chuan athi lozia an soilang ve thunga indona munatranga mitang an mante thattu Vladimir Antonov hi athingayani ti nizan khan thu chua siam ania Russia ramchung Russia bial chunga Trans-Siberia Baikal Territoria Sipailama Anho Tuluber Zambal Zamso Zanaev chuan Kharkiv region chunga indona rap thak tak mai athen lai khan Ukraine ram chunga indona Russian sipai tanan man mitang tam tak ta chu thiturin han chung thu rel ania heng thitura anti ta hi kaplum turin Wagner group member chingami tol thattu atana androi fautrin Vladimir Antonov hi Kharkiv region chunga hian chalu anita Trans-Siberia trangin thonlu ane Mashe Russia Trans-Siberia Baikal Territoria sipai hotupa Zambal Zamso hian asoi dana trangin amaaya ralfrat khokheng chu atongta niin akhriata khovela sniper ropui berta jingami deadliest sniper tia ansoi fautrin Canadian sniper Wali Khan mitang te atha main metar janhi veljata hla trangin sniper rifle mangin chiang tak main alokap thalta dermai ane Trans-Siberia Baikal Territoria sipai hotupa Zambal Zamso hian asoi zeldan chuan Russian sipai ten nataka anor megna kara khan Ukraine sipai nge anmani tranpui tura in peta jenga mi ti khrialo Ukraine ram veng him tu Ukraine defender jinga sniper pakhatin junninga khan aka plumani atia Mashe arwang hi danpang ngayang taka vui hani thaina turin achena mun Trans-Siberia lama thonlu ania William hani toni atibok Canadian sniper Wali chungchang hi mitam takin kan ngai ven hlea Mashe indona hmuna hian indona akalmek lai chuan mimal chetna chungchang hi Ukraine sarkar chuan athu boveka wangin Ukraine ram veng him tura in pe mitam tak Canadian sniper Wali tele British sniper tele US sniper hotepo anchanchin engma chingkwang takin hriat thai anilowa Mashe tuntruman thatak mitam tak lo thatto tu Syria le Libya ramchunga po sipain anmi mante lo thata lo ngai sathrin tu silai ka thiam tak mai Vladimir Putin a uite tia an soi hial thrin Vladimir Antonov berker hi kalhum ani ta ka wangin aka phlum tu sniper hi chiangkwang takin Ukraine media rang ta chuan an report ta ane he report atang hian Canadian sniper world deadliest sniper tia an soi thrin Wali hi Ukraine ramchunga hian indona hmuna aom mai lo ni ti chiang takin hei hian anem hetani Canadian sniper Walian akalhum tak Antonov hi The New York Post chuan bloodthirsty machinery tin anlo sai hiala thisen chuatura roithin ani zia hei hian chiang takin anem hetin hriat bok Ukraine State TV in an report dan chuan Canadian sniper Wali hian hei chau hi atha anilowa amitha ta jinga mipoimo tak mai dang pakhat chu Russian Major General Roman Kutuzov ania ani phei hi chu metar jathum vela hla trangin sniper rifle mangin Wali hian aka phlumani tin han reporta tin heibaka hian Russian Lieutenant General Roman Bretnikov chu Donbass region chunga indona kalmeka hian Canadian sniper Wali hian aka phluma
mà sẽ aka lumna hi ahlat zong hi chiang quang takin soichia thei ani rilawani antibok tual thattu ta na hanroi thin executioner Andonov hi Eastern Ukraine Donbas region kumsang hi le sompanga helpol hotenena Ukraine sipaite anin beina pokhan Ukrainian peacemaker ten database an neya tranga halandan chuan Andonov hian thuk taka inrol na anaya Ukraine sipai anman tachu mitam tak atha saka hebaka hian civilian poisailo Russia thop thailo tu tachu tam tak mai heng helpol separatist rebel so ta hian anman boka chung mi pui poisailo tachu kumsang hi le sompanga khan mitam tak athat bokani tin the New York Post hian an report ani mase Russia sarkar chuan hetianga apoi khoina zongjong hi ahum him jela wangin war crime anti indona dan bochiat na lian tak tak mai anai tachu Russian President Vladimir Putin hian thaibo sakin International Court of Justice in war crime chungchanga thubuai anor tir zongjong laka po alo hum him to thinani tichuan hetiang taka minun rong le tual tha hrelo Russia in tual tha tura alo roi fo thin Andonov hi khovela sniper thiam chungchuang le mingthang tak mai a cholo wal sniper wali chuan engtika ma midangte thatle tolo turin than thim chunga azalta ani Russia in Crimea halak tum khan indona rap thak tak mai alo chuak towa kan soi toangin kha buina khan in nam noina thuk tak mai alo nei towa Russian tronga media anti chua thin jinga media lian tak mai Russian newspaper Moskovskis Komsomolets chuan Vladimir Andonov hi mission chihrang thranga tirchua ani thina tol thattura tirchua thin ani deuh bera hetianga achuana renga hian mitam takin anhriat lona turin minglem code name anai thina chu vaha ania Crimea boina chungchanga khan inrolna thuk tak nai masela Ukraine ramchunga hian alalut ngai mi alo thunga achan chu raldo tura roi anelowa tol that tura anroi ani wangin sipaiten anman sa mitam takta chu sipaile civil mi te alo thatrau towa tuntuma Kharkiv region chunga indona avalu hi Ukraine ramchunga alu voi khatna ania Kharkiv region chunga hian Russian sipaiten anman Russian Federation in thiamlo achan tirle thitura anchung thu arel tachu thattura Kharkiv region chunga hian tirlu ania mase vandoi thak tak main Ukraine ramveng him tu Ukraine defender jinga sniper pakhat silai mu atong fu hlau maya aom na mun hi Russian sipaita chuan mun him tok tura an ngai ania mase Ukraine defender jinga hian ramdang mi sniper thiam tak anum ngai ani ti hei hian anem ngetani tin Russian newspaper Moskovskis Komsomolets chuan han report bok ani heti meglai hian voin chun darsom pani vela Al Jazeera in report anpek danin Amnesty International chuan Russia in Ukraine khopui lian ber dot tu Kharkiv region chunga indona ancho chuana indona dan bochiat na tam takan nei ani tin an puang zarta Kharkiv region chung mun krang te anlak thaina tan le Kharkiv khopui pumpui po Russian sipai te hian anthu nei na hnuaya anda thaina turin cluster bomb mangin han baya cluster bomb han man wang hian Ukraine civil mi poisailo zanga lain nunna an chan phatwa Russia hian United Nations Organization in ngana lungphum poimo takmai UN Charter chu an bochia Geneva Convention zongzong po bochiat ania Amnesty International in constitute war crime tia ansiam indona dan chu an bocheboka Russian sipaiten ralthum man phalo cluster bomb an mangawang hian Ukrainian civilian zatam takin nunna an chanba ka civilian dang zatam takta chuan liamna tak mai an tur boka indona munam man phalo cluster bomb an manawang hian Kharkiv region chung chengjong civilian tachu engtiklai poin atua tepo thimai thaidin muna anting rangani antibok Al Jazeera hian an report zeldan chuan Luhansk regional governor Serhiy Haidai chuan Lysychansk khua nimin Sunday akhan he khopui hi lak ngai tumin natakin anron nora Lysychansk khopui chunga civil mi pakhat chuan hliamna takmai atura kumruk cho upa mi pano pangchuan nunna achan bokani atia asoi zeldan chuan Severodonetsk khopui chu Russian sipai te hian thlipuin anoi chiat angmaya noi chiat vek tumin min bai chunjam zela Russian sipai te chuan advance force anron tirlu ta chung te chu heavy artillery
ral thuam om khawle pok thai thil chu sang sang nen an ron luta mase ko thera Ukraine sipai te nena in kana rap thak tak mai chu atheng zuita Russian sipai te hi ral thuam thapui pui nen ron lut masela Ukraine sipai te chuan hoisen taka anram chana anlo bayawangin Russian sipai ten advantage an nei na mun thatak tak maile tran mun thatak taka anin remna trangin Ukraine sipai te chuan an chuakani ati tuna Ukraine ram chunga indona kalme ka hian chanchin adang lam deuh ranga Ukraine sipai te hian achangin an kira Moscow sipai te hian achangin bomle missile mangin anron baya groundna anron lut zui boka chutiang chuan chanchin hi adang lam ton deuh ranga Popasna te Severodonetsk te Lysychansk sa te hian Ukraine sipai te le Russian sipai te din mun hi chanchin kan buat sailaya an din mun ang hi ani reng ngai lawa darkar tin deuh tho ale lam din mun hi adang lam deuh rang ani ole khati jong kha tuntrumata na chanchin thar kan buat sai thai te nile phot sela Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tongle thau don nia